laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala, en du'anike nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ɓeygure maɓɓe nden e dendagal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo ɓe ñentini ɓe no moƴƴiri Allah ha newnan en ɗum ha tawa o hawtidiroya en e maɓɓe ñande en wawana hoore men. Musidɓe julɓe heɗitiɓe Boner FM, min salmini on nokku kala ka wonɗon. Min torki Allah subhanahu wa ta'ala yo tawhiɗon e jam, yo ɓeydan en peewal e kisiye e tabital e wotinɗinal. No wallitade en ka technique Elage Karamo Doumbouya, Conakry ga, Kindia Monsieur Oumar Konde, Peter Ablaye Silla, Koyin, Cerno Maju Ba. En salmini ɓe fof. Haray en jokkitoto ka windande me en al usulu thalatha. Ari ɗen e lasili tammo on fi andugol nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, andugol annabijo on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En yewti ko honno nelaɗo waɗira annabi, ko honno ɓe waɗira nelaɗo, ko ayawal hongal waɗi ɓe annabi. En andi ɗum ɗon ko iqra bismi rabbika allazi khalaq, ko ayawal hongal adda fi waɗugol ɓe nelaɗo ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Ko wano non ha no nelaɗo duumori non e nder Makkatal Mukarrama duuɓi 10 iɓe noddude faade e tawhid, iɓe noddude faade e wotinɗinal. duuɓi 10 timmuɗi. Si Allah subhanahu wa ta'ala royri ɓe, nabi ɓe ka kammu 7 fi fuɗɗugol non yamirgol ɓe sariyaji heddi ɗin, ko ɗum woni julde nden. En andi ko nden ɗon hikki e tugalal aranal ngal. Ha wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirira non fergol. Wiɗen ko woni fergol, fergu ko woni ɗum ko eggugol iwa e leydi, ka shirku waɗete, ka tawete ɗon ko shirku tun jaali yaha e leydi l'islam, ka tawete shirku o ala. Ma haysi mo woodi kono ko o suuɗiɗo, wona kanko jaali. Goɗɗo wata wadde ɗum e kene pettan, o susata wadde ɗum e kene pettan. Ma haysi waɗa e kene pettan kono haɗata faalaɗo wotinɗinde Allah, o wotinɗina Allah. Rewowo Allah e hoore wotinɗinal, o rewira Allah e hoore wotinɗinal. Idan ɗum ɗon noon wiɗen nden ñawore ɗon ko heddinde ha ñande dargal. Haray ɗum ɗon koko yamira fergol iwa e shirku yaha e wotinɗinal, iwa e leydi shirku yaha e leydi wotinɗinal, iwa e leydi kefiraku yaha e leydi diina l'islam. Naam, ɗum ko farilla e dow ɗeɗo mofte, no wirde non eggugol e leydi shirku yaha e leydi liman. Ko heddoto ɗum ila an taquma sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala wi en ka deftere makko teddunde, ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asa Allahu an ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Jomiraɗo tabaraka wa ta'ala yewti en e oɗo ayeje ka suratul nisa
inna alladhina tawaffahumul malaika ɓen ɓe malaika ɓen hunnata ko ɗum woni malaika ɓen ara wara ɓe en andi Allah subhanahu wa ta'ala no jogi malaikajo mo tawete ko ɗen ɗon golle o halfinimo no wi'e malakal maut on ɗon ko ɗum ɗon Allah halfinimo ko jaɓgol ruhuji tagore nden woɓɓe no wi'a mo Ajra'il ɗum jolali hay nokku ka o wi'a Ajra'il ka sariya nano woni inde makko nden Ajara woɓɓe namo Ajara non l'islam wi'ali mo Ajara ha hande ɗum jolali nanaka ko wi'ete ko malakul maut malaikajo kippuɗo mayde nden ko non o wiyete wona Ajara o wiyete idan haray non oɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi si malaika ɓen nangi ruhuji ɗin ɓen ɓe andanɗa hoore ma ko toñunoɓe hoore mum ɓe toñiri hoore maɓɓe honɗum waɗugol shirku tawa ko ɓe julɓe yo ɓe wadde shirku e hoore ɗum andi ɗon ɓe toñi hoore maɓɓe ɓen ɗon noon ɓe wi'ane e ko he honɗum wonno ɗon onon e ngu julɗan kakumon ko honɗum wonno ɗon ha tawi onon ko be shirka non Allah ɓe wi'a ɓe jaabo hey menen hari komin lowɓe ton ko yimɓe shirkuɓe marno doole ko ɓen marno konguɗi ko ɓen fewjayno ko ɓe wiinowo menen hari komin lowɓe ɓe jaabo ɗum ɓe wi'a kunna mustad'afina fil ard menen hari komin lo'inaɓe ka leydi ton komin lowɓe min mara kongol min fewjata min landatake min disatake ɓe jaabe alu alam takun ardullahi wasi'atan enen hari leydi Allah ndi yaaja alam takun ardullahi wasi'a hari leydi Allah ndi yaaja fatu hajiru e leydi eggon bi ma'ana eggon iwon ka tawi ɗon hiɗon lo'ina yahon nokku ka tawete on rewa e Allah haray ɗon wotiɗinimo on ɓittaki Allah wi ɓen ɗon ko ɓen woni tigiti tawete ruttorde maɓɓe jaaƴorde maɓɓe nden werde maɓɓe nden ko jahannam ma'awahum jahannam ko ɗon woni tigi werde maɓɓe nden jahannam ngen non nge boni dey werde nge boni jaaƴorde Allah non ittintini woɓɓe ɓen ɓe tawete ferali ɓe iwa e shirku on e leydi shirku ɓe yaha e leydi iman sabu nganto ko ɓe woni almustad'afina min arrijali wannisa'i walwildan ɓen ɓe andanɗa hoore ma ko lowɓe immorde e worɓe ma ɗum sonnaɓe ma paykoy woɓɓe tawete woɗɗu masalan ko boofuɗu ɗum wawata yahude woɓɓe ɓen tawa ko belsu ɗum taganaka hay hunde woɓɓe ko nawnu ɗum woɓɓe ko nawyu ɗum e ko nandi mum sifa ɓen ko wana noon kadi sonnaɓe ɓen e paykoy tosokoykoy ɓeɗo fof ko sifitorɓe yani lo'ere amma taweteɗo no waawi himo waawi iwde ka Allah yeddete ɗon o yaha ka Allah rewete himo waawi iwde ka Allah shirkante ɗon o yaha ka Allah wotinɗinte si o waɗali ɗum e hoore himo waawi on ɗon de haray o maranganto hay hunde ko waɗi noon yimɓe ɓen no eggude fewndo ɗo adna on fuu woɓɓe no eggirde to iwra ton yaara to fi honɗum woni ɓe egginde wona fi dewal ɓe eggude e leydi miskinoyagal ɓe yaha e leydi ka ngalu woni ka ɓe tañƴini ton ko ngaluno ton ɓe egga e leydi pauvreté ɓe yaha e leydi ka tawete ɓe tañƴinimo woni ton o heɓay goɗɗum tawi a wakkilike eggude iwa e leydi masalan ka jibinaɗa egga e ndin yaha e leydi tamaw fiyajende aduna ko honno hatta wawa eggude
iwa e nokku ka Allah rewataake ka o wotinɗintaake hay si o rewete kono ko e hoore shirku ma ko e hoore bid'a egga ɗon yaha ka tawete Allah subhanahu wa ta'ala wotinɗinte o rewe. Naam, ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ittintina e naatoygol jahannama on sabu ronkugol eggugol ngol e leydi shirku yaha e leydi l'islam ko ɓen duhiɓe lo'uɓe e sonnaɓe e paykoye tosokoyi ɓen ɓe mara feere few ɓe taganaka feere wo la yastati'una hilatan ɓe anda laawol ko hongol ɓe rewata ko hongol ɓe jokkata wala yahtaduna sabila. Allah wi ɓen ɗon hawnaki o yaafooɓe asa Allahu an yaafu anhum hawnaki Allah yaafooɓe sabu non kanko Allah ko o yaafotoɗo wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah dey kanko ko o yaafotoɗo ko o haforowo ko ɗum woni ko yani yaafotoɗo bakkatu. nokkugo wi ya ibadiya alladhina amanu ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Hey kono yo jiyaɓe an gomɗinɓe ɓaytun Allah newnani on o arsiki on gomɗinal awa ande dey leydi Allah ndin no yaadinani kala ka tawi si on woni ɗon on wotinɗinta Allah no haniri non egge ɗon non hay sika ka jibina ɗon ɗon egge yawon ka tawete on wawa rewde Allah e hoore wotinɗinal ñenti non sunna nelaɗon sallallahu alaihi wasallam no haniri non. Naam, al-imam al-Baghawi rahimahullah bemaki nazalat hadhihi al-aya fi al-muslimin alladhina bi makkah wa lam yuhajiru. Naam, idan o wiwo oɗo aya ko jippi ko e ɓen julɓe tawetenoɓe no makka fewndo nelaɗo feri kamɓe sahaba en ɓe feri ɓe wi makka ɓe seni madina tawi no heddi makka ton fahin julɓe goo ɓe ferali ɓe yehi madina. Imamul Baghawi o maki wo koye ɓen oɗo aya jippi kono non aya on no tindina e wonɗo wo kala wonɗo e leydi ka shirku woni tawi kanko o wata wotinɗinde Allah ɗon haray ɗon on waɗɗikemo koyo feru. Kono joni masalan wi'en hiɗa e leydi shirku no waɗede e mayri kono hay goto empêchatama an wotinɗingol Allah ɗum ɗon haray waɗɗakima fergol ɓa hiɗa wawi wotinɗinde Allah ka wonɗa ɗon rewa Allah no haniri non ñentina nelaɗo no haniri non ɓeeto no jokki shirku mum an kadi ɗa jokki wotinɗinal ma haray ɗum ɗon Allah ala ya wonu ɗon Allah ala ya wonu ɗon no moƴƴi non ka tawete hara ka wonɗa ɗon ko l'islam on tun gollata tawi ɗum no woodi tawa ɗum no heɓondor ɗum Allah waɗa ɗum en torki Allah subhanahu wa ta'ala e hollu en ɗum tawa ko l'islam gollitirte. Naam, idan Allah subhanahu wa ta'ala o noddi ɓeɗo noddandu gomɗinɓe kono yo gomɗinɓe. Idan no tindina e fergol ngol waɗɗagol fergol ka sunna ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki la tanqati'u al-hijratu fergu taƴata ko ɗum woni ferugol accata en wi'ile ko woni fergol ko iwgol e leydi shirku yaha e leydi l'islam. idan nelaɗo maaki ɗum ɗon accata ko ɗum woni taƴata la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba ha tububuye taƴa tububuyele taƴata ha tuma nange fuɗiri ka hirnange wo damal tububuye no udditani kala faalaɗo tubugol haray non neɗɗo fof ko yo yacco tubugol wona yo nenno ɓe maki non kadi wala tanqati'u at-tawbatu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha ɓe maki tububuye taƴata ha tuma nangen fuɗiri
ka hirnaange wo weeta bimbi yimɓe ɓen ndaara tawa hande nangen ka hirnaange nge fuɗiri ɗon haray hande kadi baafal tububiye on mbaama ɗum non wota goɗɗo accu ha to puisque goɗɗo hombo mari garanti wondema ɗum waɗata jango nge fuɗirta ka hirnaange jango goto mara on garanti goto mara garanti wondema neɓay ha si ɗum waɗa ma no ɓatti waɗay jango ma faɗɗi jango ɗum ɗon goto anda ko Allah tun andi ko wodani neɗɗo on ko yo yacco o heblo kisan hara onen naali nde nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ñiiɓuno madina ɓaawo ɓe feri ko on tuma non ɓe yamira sariyaji l'islam hedditi ɗin wono zakka on e korka kan e hajju on e noddinaandu e waɗugol jihaadi yamira ko moƴƴi haɗa ko boni e ko hina ɗum immorde sariyaji l'islamu ɗin nam nelaaɗo fensiti ɗiɗo kadi ɓe darani ɗiɗo kadi ɓaawo ɓe daraninoke tutugol lasili dina kanko ɗum woni tawhid on tuma ɓe darani ɗiɗo kadi ɗiɗi jantiɗen ɗo zakka e hajju e korka suumaye e noddinandu e jihaadi yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni e ko hina ɗum e sariyaji ɓe darani ɗin ɗon kadi duuɓi 10 timmuɗi nelaaɗo no noddude ɗiɗo kadi madinatu munawwara ɓawto ɗum ko on tuma noon ɓe faati nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam tawi diina maɓɓe kan timmi diina kan no heddi koka heddotoka Allah timmini diina kan few e gurdan nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam hay hunde heddaki ko ɗum ɗo woni diina kan ko ɗum ɗo woni diina l'islam ko sifiɗen ɗo ilande makko fuɗɗuɗen ka lasili arano ɓay ko al usulu salasa wonɗen jantade ɗo ko ɗiɗo woni diina l'islam kam musidɓe julɓe tedduɓe moƴƴere ala nde nelaaɗo tindinali mofte ɗen e mum nden nde ala nde ɗuuɗi nde fanɗi nden moƴƴere ala si wona nelaaɗo tindini mofte ɗen ɓe ɓangini ɓe relɗini ɓe yiɗani mofte ɗen nden moƴƴere ɗon bone ala sina nelaaɗo rentini yimɓe ɓen e mum ɓe woɗɗintiniɓe e mum ɓe jertiniɓe yo ɓe pottito ɗum moƴƴere nde nelaaɗo tindini e mum nden ko ɓuri mawnude e moƴƴereji ɗin ɗi nelaaɗo noddi e mum ɗin ko tawhid ko ɓuri mawnude ko ɓuri hittude e moƴƴereji ɗi nelaaɗo noddi e mum ɗin ɓe tindini e mum ko tawhid e dendangal ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli ko ɓuri mawnude e bone mo nelaaɗo rentini e mum ɓe pottintini julɓe ɓen e mum ko shirku e dendangal ko Allah añi Allah subhanahu wa ta'ala o neli nelaaɗo e yimɓe ɓen fof ko e yimɓe ɓen fof nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam nela Allah subhanahu wa ta'ala farli e kala bani adam e kala jinnawi ka hoore leydi ɗo ɗoftagol nelaaɗo jokkaɓe ɗoftoɓe nananaɓe rewira Allah wano ɓe yamiriri non wano ɓe sar'iniri non ɗum ko kala bani adam ko kala jinnawi no yamira ɗum kala bani adama mo jokkali nelaaɗo ko kefeero o haray on o moƴƴa ko adem bonɗo ulaika hum sharrul bariya kono noon kadi kala jinnawil ngil gomɗinali nelaaɗo ngi ɗoftiɓe haray ko ngi keferi la khayra fi moƴƴire wo ala e maggil nam sabu noon ɗoftagol nelaaɗo on ko fardu aynin ala kul makhluq e dow kala tagaɗo o woni ranejo o woni ɓalejo o woni mo hirnange o woni mo funnange
woni mo nana woni mo ñaamo. Naam, e dendangal sakalain ko wiyete kon as-sakalain al jinn wal ins. Allah subhanahu wa ta'ala wi qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Yetoɓe hey ko onon yo yimɓe, hey ko onon yo yimɓe, min ko mi nelaɗo e mo on fof, on fof. ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala yeti ɗum ka suratul araf. Suratul araf, qul ya ayyuhan nas, ay ɗo ko yimɓe o wi. Nokkel no heewi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal lazina amanu, ɗo ko ya ayyuhan nas ko ono yo yimɓe, woni ko julɗo, woni ko kefeero, woni ko ranejo, woni ko ɓalejo, fopp nodda ɗo nelaɗo yetiɓe inni rasulullahi ilaykum jami'a, min ko mi nelaɗo e mon on fof. Gomɗinɓe nelaɗo ɓen ko ɓen woni julɓe ɓen, ko ɓen woni ko jokki ko Allah subhanahu wa ta'ala yamri ɓe kon. Ɓe gomɗinali nelaɗo ɓen ko ɓen woni heferɓe ɓen, ɓe ala e hoore goonga ko e hoore fenande ɓe woni. Nam Allah subhanahu wa ta'ala o timmini kaɗo diina, o timmini diina l'islamu kan e gurdan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Ko kanko tigi wi en ka suratul ma'ida, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o wi hande mi timminani on dina mon kan. ɗum koye gurdan nelaɗo tawi ɓe seeni hajju ɓuri jiccude kon e ko oɗo aya jippi hade ɓe seeni hajju mo ɓe sakkiti hajjude on ko ɗon oɗo aya jippi. ɓa oɗo aya jippike neɓitali tawi nelaɗo fatike. ko ɗum waɗi sikarama koɓɓen ɓe maki ko o sakkiti jippade ka alqur'an. ka Allah wi hande mi timminani on diina mon kan, mi timmini kadi nema on e mo. Nema on timmi, diina kan timmi, mi suɓanike on l'islam diina. ko homɓe yeta ɗum ko kala bani adama e jinna fuu na o ma o. Allah wi suɓanike on l'islam. si an a suɓike a ɗaɓɓi diina go, wona ko Allah suɓanin ma kon, haray pellet ko a majjuɗo, pellet ko a perduɗo. ɗum sikke wala. kala suɓiɗo diina ko hinaka Allah suɓi kan. Allah wi raditu lakumul islam dina, mi welanama on ko ɗum tadi diina ka jokkoton kan harano welalan ko l'islam. ko ɗum Allah wiye. idan ɗum ɗo holli diina kan timmino. diina kadi ka rewirten Allah kan o suɓike ka ko kan woni l'islam. si goɗɗo kadi immike hande fi kala ko julɗo o woni e ɓeydutugol piiji ka diina ko tawi ala ton, en yettomo na gonga makko dey. alqur'ana wi en diina kan timmino, ko ɗum kadi ɓeytoton ɗon hay hunde ala ko ɓeytete. lagad kamula diina kan timmi e fewdo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. si tawi goɗɗo wawi arde ɓaawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi'a kanko o ɓeyditi goɗɗum ka diina, ɗum ɗo kadi mo waɗi dey no moƴƴi, ɗum ɗo kadi mo waɗi heɓa e baraji, haray kanko o holli wondema o aya ɗo ko wi kon na gonga. Allah wi al yawma akmaltu lakum akmaltu lakum dinakum, hande mi timminani on diina mon kan. haray kanko o wi wondema oɗo aya ko woli kon na gonga. no hulɓini ka ko ɗum wasi karama koɓe goɓe maki kala waɗuɗo bid'a haray ko o wi ko woni wiwde ko wondema ko Allah wi timmi kon timmali, ko bimana o fenni Allah. nauzubillah, Allah dandu en ɗum. haray kanko o wi wondema ko Allah wi timmi kon timmali. naam, e pellet le timmi nelaɗo kadi yottini. ko ɗo Imam Malik kamɓe kadi ɓe maki mo waɗi bid'a haray ko o woni wiide ko wondema nelaɗo jamfike mofte ɗen.
sabu ɓe yottinali jaka no wodi ko ɓe acci ko an iwtirɗo ɓaawo on joni noon woni arde yeeto yimɓe ɓen ɗum ko nelaɗo hananoɓe yeetade subhanallah yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en isan woɗɗitoɗen bid'a musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓawto ɗum noon no wirɗen nane noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallama ɓe faati naam ɓay wonki kala meeɗay mayde sinano ɗum nelaɗo si tawno ara ko giggol Allah haɗayno mayde nelaɗo ma fatotanoko tawno hara ɓattinede ka Allah jogagol martaba hara ɗum no haɗayno mayde nelaɗo fatotanoko kono noon annabaɓe hedditiɓɓe kono noon Allah subhanahu wa ta'ala wi'en innaka mayitum wa innahum mayitun an amayay an annabijo on an nelaɗo on amayay wa innahum mayitun kamɓe kadi hedditiɓɓen fo ɓe mayay mofte ma hedditiɓɓen fo yimɓe jinna fop mayay summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun refti onon noon ñande dargal ka joomi mon haray ɗon wenja ton naam yeddotire e haqqeji e ko waɗayno e toñeji waɗaynoɗi ɗum ɗon fop hadihi lhusumat ɗum ɗon fop kaka Allah subhanahu wa ta'ala jittoyte toñinoɓe yimɓe e ko nandi mum yimɓe ɓen idha matu yub'athun annas idha matu yub'athun yimɓe ɓen si ɓe maayi ɓe immintinte ko ɗum Allah humpiti en ko ɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yottini jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o wi en minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o wi koye ndi leydi o tagi en andi bemmen adam koye leydi ndin ɓe taga koye mbullaari Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti o tagi baba adam wasi o minha khalaqnakum koye ndi leydi koye ndi mbullaari men tagi on ndi mbullaari woni ko bemmen ba adama taga yilti o waɗi hedditiɓɓen e toɓɓere ndiyam o wi wa fiha nu'idukum ko e nder mayri kadi mbullaari ndin kadi men ruttata on yani kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala o shar'ini mo maayi ko yo wattine woni ko yo surre ko yo leydi ndin jase mbullaari ndin jase o wattine e ukke nder ton isan ko ɗum waɗi si o wi koye mayri kadi o ruttata en wa fiha nu'idukum yilto wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko e ndi leydi kadi Allah yaltinta en e laawol goo ko ɗum woni immutal ngal ñande immutal ñande o wurnitata tagore makko nde fof wuurita immo daro ko ɗum ɗon woni oɗo yaltugol ka leydi taratan ukhra no waɗɗi kala bani adama gomɗingol ɗum ɗo hoolo ɗum jaɓa ɗum wondema mayɓe ɓen fof immitoyto woni o tigi o maayu mayde andande nden wowunde nden yani koyte ko mort naturel woni ko ɗum o maayi ma hara o loƴi o maayi o lutti kus ka nder baharu andaka fi makko ko liƴƴi ñaami ka ko honɗum ma hara o sumu ha o woni ndondi ma hara kala noone no o woniri Allah subhanahu wa ta'ala immintinaymo o immitoto o wuurita o daro e hoore koyɗe makko naam ko ɗum waɗi so wi nokkugo wallahu ambatakum min al ardi nabata ko Allah fuɗini on ka leydi wano puɗi fuɗirta summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja yilto o yiltintina on kadi ka nder leydi o yaltina on kadi yaltingol gongol go ko ɗum woni yaltinoygol on ɓaawa o wurniti on ɓaawo immutal ngal si woni fof wuuriti Allah wurniti fop muhasabun yani wa ba'da al-ba'thi annasu muhasabun si woni immutal ngal gasi Allah gayni wurnutude tagore nden fof hande kadi ko honɗum hikki ɗon ko hasbore nden ɓe hasbete mo be hasbe landite kuuɗe mum
landite golleji mum hoti wonno e mum wa majziyuna bi a'malihim ko ɓe yoɓeteɓe golleji maɓɓe ɗin kala ko ɓe golluno tawi ko moƴƴi oti golli o heɓa joddi moƴƴiri tawi ko boni o golli o heɓa joddi bondi joddi golle moƴƴe yani ɗum ko ɓural Allah subhanahu wa ta'ala hay goto wata gollude ko tawete golle makko ɗen no hewti valeur ko naadamo aljanna kono si a waɗi golle moƴƴe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaajuɗo yurmede ɗum ɗon wonane sabu o yurme ma o naade aljanna kono ko mujarrad sabab wona coggu a wata golde ha heɓa coggu aljanna jamais ala wawɗo ɗum eyna idan kono noon si oti waɗi ko moƴƴi haray kanko mo tamɗinana aljanna oɗum waɗi gollen ko moƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi'e walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard liyajziya allazina asa'u bima amilu wa yajziya allazina ahsanu bil husna kanko jomiraɗo tabaraka wa ta'ala ko kanko jeyi kam muuli ko kanko jeyi leyɗele ɗen fuu e kala ko woni e nder majji o wi'i ko haa o yoɓoya ɓen waɗuɓe ko boni o yoɓa ɓe golleji maɓɓe ɗin joddi golle maɓɓe ɗen ɓe hetta ɗum wonana ɓe sabu naatoygol yiite o yoɓoya kadi yimɓe waɗuɓe ko moƴƴi ɓen o yoɓa ɓe moƴƴere alhusna nam ɗon andi nokkugo aljanna on no firre alhusna idan no wawi wonde ko aljanna faanda ɗo ɓe waɗuɓe ko moƴƴi allazina ahsanu yajzi allazina ahsanu bil husna yani ɓen yimɓe waɗuɓe ko moƴƴi Allah yoɓa ɓe aljanna ko ɗum woni Allah okka ɓe aljanna Allah okka ɓe aljanna nam ko ɗum waɗi wotat goɗɗo fennu immutal kala fennuɗo immutal kanko hande kadi o waɗay ko faala parce que si iwi ka hakkil makko wonde makko o wurniteteɗo o landite kuuɗe makko ɗen e golleji makko ɗin ko woni wadde kon fof hande kadi ko ɗum hatta o waɗa ko faala haray ala kala non fennuɗo immutal wa man kazzaba bil ba'thi kafara mo fenni immutal haray o heferɗi haray woni kefeero haray woni kefeero dey sabu noon Allah subhanahu wa ta'ala wi'e za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala ƴaaƴike ɓen heferɓe ɓen yedduɓe woɓe immintintaake pelete ɗum ko ƴaaƴagol ɓe ƴaaƴike wondema kamɓe si ɓe maayi immutal ala haray lanni kono si aya woɓɓe no ƴetta hoore mum wara hoore mum si heɓi mone mum ko fanɗi o wara hoore mum kamɓe ɓe sikkude si wotigi maayi lanni hande kadi a ɓuttini he allahu akbar anda ko ɗo noon probléme o yeeso ton idan jomiraɗo tabaraka wa taala wi o qul bala wa rabbi yeetoɓe mi wondiri joomi an mi wondiri joomi an la tubathunna wallahi on immintinoyte wallahi on immintinoyte summa latunabba'unna bima amiltum refti on humpitoyte pellet on yeetoyte kadi ko wonno ɗon gollude ka kon ka aduna ga fop fensitoyte yeete ɗon ko hunde kaari golluɗon wa dhalika ala allahi yasir ɗum no newi ka Allah ɗum sattana Allah subhanahu wa ta'ala no newanimo jomiraɗo tabaraka wa ta'ala ko ɗum si o neli nelaɓɓen wa arsala allahu jami'a rusuli Allah neli nelaɓɓen ɓe fof ɓe dendagal mubashirina wa mundirin ko jertinoɓe yani ko wewlinoɓe jertina weltinoɓe bi mana ɓe weltiniray gomɗinɓe ɓen moƴƴere ko Allah foti ɓe kon mo waɗi ko moƴƴi Allah no fodimo ko moƴƴi no fodimo nemaji hewɗi ɓe jertina ko ɗum woni ɓe hulɓina ɓe rentina wonɓe gollude ko boni kon ɓe rentinira ɓen lette ɗen lette yiite no habbi waɗoɓe ko boni ɓen idan annabaɓɓen ko ɗum mubashirina wa mundirin
ko ɓe wewlinoɓe gomɗinɓe ɓen ɓe wewliniraɓe natugol aljanna sabu ɗoftare maɓɓe nden e golle maɓɓe moƴƴe ɗen. Wa mundirin ɓe jertina yeddoɓen heferɓe ɓen jertiniraɓe lette yiite ngen yoɓe hulu wata ɓe naato yiite. karama koɓɓe l'islam ɓen ko ɗon tokki at-tabshir wal indhar, wewlingol ngol jertina. Jomiraɗo tabaraka wa taala wi'en rusulan mubashirina wa mundirin, nelaɓe wewlinoɓe gonɗinɓe ɓen wewliniraɓe nema Allah, wewliniraɓe aljanna, wa mundirin jertina yimɓe yeddoɓen e heferɓe ɓen jertiniraɓe lette ɗen. fi honɗum li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul, fi wota heɓu yimɓe ɓen wota ɓe heɓu hujja e hoore Allah. wigol wondema Allah a nelano nelaɓe, a jippinano defte maɗum, hari karamokoɓe ala ko waajo men, hari karamokoɓe ala ko fensitana men, ko ɗum haɗi men anda, si men anduna men waɗayno hunde kaari ɗum ala. goto mara on hujja yeeso Allah subhanahu wa taala yande en wawana hoore men. haray musidɓe julɓe tedduɓe, en torki Allah subhanahu wa taala e tabintingen e imanu e tawhid. en yittoto ka technique si tawi Elhadji Karamo Doumbouya ton ɓe udditana e ligne téléphone ji ɗin ka 623 62 62 63 ka 655 55 10 55 ka 669 88 46 46. wonɓe ɓen ka extérieur ɓe wawi noddude ka 3w.bonheurfmguinée.com. haray noon musidɓe julɓe tedduɓe, mi annitinay on ko radio bonheur woni ko woni ɗon heɗitade. no wirɗen noon Allah subhanahu wa ta'ala o neli nelaɓe ɓen fi ittugol hujja e hoore makko. hay goto aroyta tawa himo mari ganto, hari mi anda, hari mi faamali, hari mi andirali ni, hari mi anda ɗum ɗo ko ɗum ɗo, hari mi nanirali ni, ɗum fof marsoyta ton. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.